Odiati voice na kwa chiro makuru AGACENCWIRE amazina Mbabazi Charity kandi ne Sande brand ebiro na biro byo kwikomiye 2025 kandi shahana ibiri ezo mwebazi yoherizoba no rwakashatu reka tukisiyeho amakuru AGACENCWIRE ombwijire abantu munana bayihanditsaho kwesimba hantebe yobwa member of parliament muri Mbara district Ali Waswa na Evans binebiro kuchiraho okwandika barukwende ntebe yo mnyishenjero muri Mbara district kwatambura kurungeri izoba kandi abakazi bashatu abarimo aye bari magreturwe byambu desire kazora barugahare na cyari kundaro idatu no mujuni nibo bayihanditsa okwesimba ntebe yo bwa woman MP abwa Mbara district obwo rwe byambu arukwijanka independent bwanyuma yo kusingwa ro idatu no mujuni omukarura katirwo kwa mushanju Ansajine Elizanje Mnonga kuba I've been duly nominated kukurebaha niweka NRM flag bearer kandi naba nominated aha position ya woman member of parliament aha Mbara district. Okwesimba kwitunka independent is our constitutional right. President tuwaru kushara kugira ngo twesimbe okutweta aruwa kugamba nitwe akatweta nkabenji ya NRM abo kuba turi members ba parliament aba kusubscribing to NRM na nyemerira wa woman member of parliament from Mbara district na ba nominated na heza epapura byona na tamu have been approved. I'm standing to represent the family unit na simbo yanje nenju. I am representing families. Nyenda kuruanda maka, nyenda kuruanda bana, nyenda kuruanda bakazi, nyenda kuruanda marwaro, nyenda kuruanso oboro bwambara. Antebe ya Kashar South na marahire turwa mashonje owijanka independent Edmond Mwesugwa na wowa independent hamwe na JB bamuturachi owa NRM nibo bayihanditsa obwo baziri bataringa yo wa independent na Musingizi Patrick owa NRM barukwehanditsa bwa Kashar North naba nominated kugaruka omukarura akatuteganise tukibwa epande babiba posters baziba echo ncho kindetire garuka ngo bune kafuna justice kandi garuka sima his excellency Yoweri Kaguta Museveni abo kuri tenshonga yitu akarangira mutugaruka mtshayi abaronzi batoramure abanyakashari South mwena izoberi naiza kwehandikisa ubwo Edmund Mwesugwa mwene Chiromba Mwesugwa wabona mwe bari ku passport kisya erizoba naye handikisa cyahwa fatana ko rugendo imbasha mu mpobo hagizi tukataka kirebiri 10 isoko beto mu rukiko ndonga twakora harmonization meetings kugira ngo abantu batahonda ndumfurdi mu campaign then ibiri kumutana campaigns mpaka ibiri 13 bya January omugandi makuru abantu 18 bayahanditse kwayahanira ntebe yo munyishenjero okurwa mu bicweka bitari bimwe na bimwe omursemba bure icyo kubanza ni nyebaza izoberi district ya Mbara Electoral Commission ya Uganda okutereka nsari abantu bayiza bagombe handitse nyo ijana honorable Sodo naija mushagatire okubana flag bearer wa NRM tunamureta nka muri munanye namureta nka konkana muri munanye nzarwa hamwe nashangaho honorable wasane na flag bearer kana Uganda bagamba anifa wotusiza byoburamu wewawe twebaza aba eddagala tulireka twateka ko ne system change nti bweriva mu stores eza NMS National Medical Stores lituka Sande
undijo wayanditsa ni General Emmanuel rwa Sande owaraganise ntunguko mu rw'emiyaga kamarwaro kenguto kamizi kamashanyarazi bitatahamba na network kendi member wa parliament amazire imyaka 25 ataka pereza kiba mwihiriye atobora kumureba nahabwo icyo ito batere gukora ibi nabwo icyo kubururwo twine ndi Evans Taremwa na Arwasha Bari Evans Taremwa na Ali Waswa okwandika abesimbire muri mbara kwatambura kurunji kandi abesimbire bashabwa okurinda obusinje no kwihara emicenjano abayihandikise rizoba harimo Bright Muhumuza owekibine cya NUP atwasa Ruta Bwahika owayihandikisa nkotine kibina bwanyuma yo kusinga mu karura katirwa mu kwezi kwa mushanju mwine mpaka owa NRM Kajubi Benon otine kibina mwesi gwa Robert Rukari na otine kibina hamwe nabandi. He is an independent candidate and his symbol is a car. Congratulations, sir. Ibahabura ngubetware bukara kiryaha kanatanda mbwenu simbo yanje ni motoka y'ukunkoreye ni inkosa simbo ya motoka ahabwo kuba eminyeto obucweka kinana mu Uganda n'eminyeto ntimanyisa n'abana bakiri bato bine emyoga yabo iruhanga yabahire ibakubasa kozese namwe ncyo kucyara kureta imotoka zempaka omuri mbarira kwenda ngo abantu hari icyo bajumbe bakweta backward and forward linkages emisoro n'emirungi konke emisoro erengire yakira business barukora nari business turukora kureba ubwa hata abantu bari baboroga kwakurgamo uwayora tashizimire naraketegereza umusoro gwara kuza kucyaginga no rwa kuza kushaba ine abingute ya high street twabatariyezi ine muntu wena uri kwija kugaruka kwibwaho itakariye nkebye byo kuguza za centuries rimbo ntuza kutera karura bwa sente omwembeza kwa tomahara kende ntutekwa kutera karuru omuntu ari kubasa kutwebembera katuyo mudaraka teko murinda. A very good listener to the people I'm going to be representing. I'm going to listen to them. Mbarara, remember, is a very new city, and it needs some careful handling. We have a lot of challenges, including poverty, unemployment, poor planning. Ebirungi byone bimbakorire nanye munkwase ngaruke nyongero kubahereza abo Uganda neza hare Mbarara site neza hare kandi nyoni ntekateka ngo twakwatanisa nituza kugikora amateno boji nko kutukwenda enshonga nkuru neha muri cabandondera karuru ronda karuru ukakume ukeyimerereho okuhandika barukwenda kwesimba ahabunyishengero no kumanya nchakare takwenda aha titukwenda abantu bayikuno ngo twate lot of noise, that's why we are limiting abantu to at least 2 vehicles and 20 people. Omugandi wa Minister w'Ubushubuzi n'Ebugumbi byo kwegita Harriet Mbabazi no mumba handikwa kwesimba hante byo myishengero ahabwa mba county ugu yaragaso kutungura umutindo hamwe beye kingwa cya kokoa. This cocoa from local production, from export of beans to now export of finished good through our factory. So we have issues which we want to do. This position is not for mere people to come in just and make noise. This is a real vote with a reason. That's why we call it Karolo Abanda bahandikwe rizoba harimo myishengero kwa district yabundu bujyo kando kwa serebendera NRM Josephine Babunji na Dora Kaparaya owarabe na ritana nawe hamwe nabandi. So it's all jubilations for Vundibujo. I have come with a message of freedom and liberation for Vundibujo. I just felt that there was a gap in representation of my district when it comes to the slot which I'm aspiring for. Gasha kwa Senyo Mogideon na Jonan Singwide. Umurishema binji bayihanditsa kandi abutwagamba ho nabo baragazikuru nezi ombyanga byabo Michael atwashire reka tusebe biri kushira. Ombayandikisa harimo Ephraim Kamuntu, Jacqueline Tatwire, Adona Aichiriza, Elioda Tumwesije nabandi.
ukarita bugonji ukatakata ukarita kabira ukazar kunji kijana kamishana wewe utobwire tubyumbiganiro yaga munaza kurutandika and indeed yarutandikire abo kuba maintenance yagire babiri bambuza ngo kugarishira ugundo mu Rundi oyizire kwendaki abanyashema ni nyenda kubahamiza ngo nko muntu wabiri yabebembireho imyaka 5 imwambire mu parliament nkatandika enteka yanje mbintu binji ebe nakorire shema konka emwe kabere ku muhanda mureba hatuma kutuma yo radina koraga na president Museveni dera karangwe bitebiri byano ko muhanga ni byakora wanyu ndo yaha niza Dr. Yora tumeze so nzakora gutorwe wakora nsorwe bingi baraganso okukora abantu babona no kubasya obuhereza waba noreba mu Uganda yitu na shema bena shema kitire tunguka yitu negenda mpora hazana no omukubamba tujwekera itweke minyeto obwiro bwitwa tujwekera nkahi okomeshi manifesto yanje nekwata ahaminyeto okubanti tayine mirumo job creation nimpamiza eminyeto bagenzi banje mwanta mubwesije nkazo mu parliament ena eyinyine ko mbaka wa parliament harukushaka niza kuza kuteka ashigambo cyo bwegisi hati nurebe ho mihangeri abashomesa bari mu kabiri konkandi tubasa kwempowaringa abashomesa babe self sustaining na government ro yakobeta kubasa kubashashura sente ezikubaska konkandi base kubahereza empowerment muri mitumba umushazi ya Inda South atakazora nawe yayihandikisa kandi yaraganso okusya abantu obuhereza gasha kwa Michael atwakiri okuhandika abakwenda kwisimba hanze beza abanyeshenjero mu district ya Kampala kwagenda kurunzi hataro kuteganisubwa kona aba NRM abahandikwa batongoza manifesto ya President Museveni. Omnyeshenjero wa Rampara East Julius Tusimeka Ruhanga wa NRM no yabanza kuhandikwa arishahibiriza kasheshe kandi ogunayita na Charles Ngabeno wahandikwa arishaha mshanjuzi yangwe. Mutonaje nimbaganaganisa ngwebi ebitube twemerireho ebitakashire nzakubishetsa ekisanje twakuzamu nekisanje cyo kureka ngo amashanyarazi gona twagapemere kayo nekisanje cyo kureba ngudo nyingi ezitu twazikoranyije ndo munonga abo kwa sente zingudo nzakuzongera ekizwe kirirwa mpara no kujanga kamita movement manifesto mu koraje konko mu Rwanda istiri mugabuze byo mu kiyungwe abandi nibihayo ito mugabuzo witunashaka kubiyo bayikabitera hasi bano kubita kubihayo so hati ntwenda kurangwa mpara twajigaruza aha service delivery ya government nanye oyesimbira yeshendero ya barakante zoba niye aberyesha izoba yanje ryo kwandikisa sha yanje yo kwandikisa netanka sha itano no kwendera mukaga kandi uko cyakorwa yenda kusima bakachiko ko kutezo bururu akiyanga ryona akateka kasaje district yitu kureba ngo ibyona byatambara byo mbwire ataroki mucero omnyeshenjero kazumore musime asimwe yahandikwa harishahirina kandi yekirizibwa kwesimba ngo tine kibina ari kuyitana ana kansime wa NRM wahandikwa mukuratiri ninke kibonye ngo umuhiha to kutandika kandi ukahiguhereza undi jo ngo waguheze no banza no guheza rero nawe je natandika ogwe nubundi abe ngemeserezibwe kuja independent kandi independent iba kweta movement leaning tinyine president ondijo Yoweri Kaguta 7 owundi kwendeza karuru 100% nishimerwa habukika kuba nominated na handikisa nka woman MP candidate ahabwa Rwampara district ahansi y'ekibina echa NRM mbwenu nintabasya aba NRM mwena abanyarwampara ahabukubasa kwika ahizoberi kandi tukabasa kuba nominated tamane gitu namana garhanga omugandi ahamadingo
bashayishatu bamu barukayanira obunyishenjero batandika kwika ofisi za electoral commission okutandika kufijumwa no kwandikwa abayahandika igize bahara Kadete Benjamin Buturo oinebenda ya inarimo abwishaza rya Munyaruguru atuchere Mbabazi otine kibina abwishaza rya Katera home district ya Rubirizi ngo turiyo twenda kongezamu umusanyi cyagarakaho Museveni president akesere maintaining the gains z'uruho n'obusinge na kweta peace and stability otabwine tine cyo kubasa gukora owa oinamano macho business nare mpango atari kusinge cyo bakora kandi nakwamisanga abanyaruguru enda remo ine manifesto yayo ne kwata amashanyarazi kwata ngudo kwata mezi na bushimwe cyone tindi kujagamba ngutubire tine bebembezi konka arihe bintu nyonko mu tebire bire buramu ebintu kubasa kureta ukaterera kandi tukabikatera yitwa twakitekamba icyo kubanza cya munonga tubire twina amarwaro mabi twine ngudombi twine poor representation on floor of parliament so nyino kusubiza no kuhamya kugira ng'abantu ebyo bintu biza kuhinduka nabwanyuma honorable Arnitwe Geneva okwasebendera ya inarimo abo bakazi n'abandi nabo bayihanditse namara kurubata parliament nimuza kujwekerwa kurungi ninza kubajwekeraje twarebye kateko byanyu omwishenjero bya Uganda obwe ndi kurabira omukwebuza ahabebembezi batahi banje ba LC chairpersons nangwa na councillors this time batera kakensonga batera umuntu mukozi kandi nakakasibwe ko umuntu mukozi kandi umuntu mukozi ko kumusini ko parliament kuzwekera nateko ko uko ndoborsuwa ni mugeraganye no mukazi washo mukazi aine naro mukazi yaziri no borsuwa takuza kubangumba nateko kugereza nateko kuza sesuwa di wa TV West in Susan Chasim bari Susan Chasim reka tumure mutugaruka naganda makuru Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga sako limite eni tangira kunya mufumba shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwako ba memba nabo kwenda kuba ba memba mwena ekitereje cyatandikire ni 9:12 yo kwikumne romwako omatajaga Kigarama brand Wentuha brand Shuku brand Burere brand Sentakwa brand Kakoye brand Chanjini brand Mutare brand Marinde brand Mbarasite brand hamwe n'itaje ryagwizibwera erukushanga Mbarara district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ibindi bingi tera noti 3 chenda nemwe noti 5 namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka Skylight Hotel restaurant uhereza bwo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecanyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshiga kandi kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha binunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms self contained DSTV security kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahimbura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebikiraho tera no tumishanje mwenda 18 58 38 ninga no tumishanje no tumukaga 36 36 36 kuri kubushinde cyo kwitaga no kugamba aba original garments bari simpinduko
mu kujwara nibajweka abashija n'abojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezembaga eza office amasate gagumiri na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarukwenda vests boxers hamwe na socks eziri original shiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments mbashangwa hala Grand Mall Mbara City a High Street ahamwaru go kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited ya kuletea staramo cha Bengo ni fermented beverage 2025 Chirukuisha kwata hasile higuru okumara ibiro bishatu ebiri 12 by'ukwezi kwa 11 chenjo cy'umucayi 12 by'ukwezi kwa 11 chenge gw'umucayi 16 by'ukwezi kwa 11 mubendo umucayi tizote utafe kubeshongozi bebe David Rutabo MCs DJs okamane kumitano kandi no tunjire chupaya Bengo ni drink utaferwa kwangura ibihembo nga solar panels ebitereje bya Christmas amasimu t-shirts engofira Bengo ni drink ente aprons etemo cha Bengo ni fermented beverage 2025. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassling for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add code with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Bunyaruguru development sako yakuleteresheje nyamurungi ayibuka barije kwangura banyuma yo kugura no savinga emyazesha kuga kibanzo kwikumi kutabira na bishatu byo kwikumi 2025 otehireyo rere kirako mugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye bwindi wasavinga miliyoni 2 nishweka ningo kazukura mu imigabo no tungo mugisha go kwangure wasavinga emitwara 5 ningo kazukura imigabo no tungo mugisha go kwangure mbuzi wasavinga emitwara 25 ningo kazukura imigabo no tungo mugisha go kwangure nkoko shikari emcheli emigati n'ibindi binshi boda, dairy, school fees, agriculture, emergency, home improvement, water harvest, commercial loans, maybe. Nubashangwa nyakasharu, bunyarugura head office, kandi wine branch chambra, chitagwenda, ibanda kagongo, kasese katungu. Ebiri kurebi, sebona mutago, mupagana chukuna cha Star Wine. Food Star Wine. Wow. Iwoneka ya wahachihuro. Star Wine, the test that lasts. Yakuba Singa Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mukaga na mukaga. Notina atani 5. Hayes Recruitment Experts for safe jobs abroad. Ntumanyisa bahumwire bona. Ba pensioners, senior citizens, civil servants, teachers, policemen, army officers, n'abaziri mwena abutwatwari n'abana banyu aheru okwijamuje mu gukubakora abajwecerwa n'ingashi agents ombiceka byanyu. Ntwije ko nitubaha emishara na allowances bwa nyuma yo kuhamibwa abibanda ishongoro kamwenje buheju kashari kazo n'imyanya baherire tubugane acayi ibanda urwamkaga 25 byo kwezo kwikumoku abantungamo rukunjiri kabare kanungu soro mwija chai rubare arwo kubanza ebrayo na mushanju byo kwezoku abisinjiro rugaga mwizi bukanga twishanje ari isinjiro district headquarters arwa kabiri ebrayo na munana byo kwezoku abagureta bushenyi yona mitoma shema rubirizi twishanje ari bushenyi district headquarters arwa kashatu ebrayo na mwenda byo kwezoku abakasese footpoto chenjojo chibare masindi kagadi mwije achayi buhinga footpoto arwa kana 23 byo kwezoku abako batabasize okutushanga mwije achayi kacheka arwa 5 ebirate 1 byo kwezoku ninga chanje chobeko echa Amazon Mbara opposite na Stanbic Bank Amazoba Aganigon esimu not mshanje ina not emwe not ninga not mshanje ina 5.
emyaka mingi omaze gwitogwa mino gwa ABCDent na fresha gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumano kozesa ABCDent na fresha kwenda ngo akano kawe kagumenka kumuraje izoba rion ABCDent na fresha nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABCDent na fresha rero oyongera kushekomba ntotine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangarion ABCDent na fresha nigwa mbazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achubira we na wearing byoma tugumisize shankibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikiza ngo okushake bishamushanju bizeze nyine byo nishaka keki bazakunyumba cyangwa besi yona nesente okatanyuye mugo cyukushekere kanisa we ngende mbogoyoka oyine mbogoka naba mu rugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Korokayo mukahumura muganda makuru habaye handitsa kwisi babunyesheje muri turuhura baraganisa okwenegeze byobwetese amashanyarazi n'inguto muri turuhura abanyeshenjero bashatu nibo bahanditsa okorwa amashaza abiri agarukora district ya Turuhura. Paul turiyamureba na Sande abine hebirukira Genensio tumuramye Ruth Rujochi na Wilson Kajwenge nabo bayihanditse izuba kandi baraganisa kwinageze ntunguka mu district ya Turuhura. Shamukaga naiza kuhandikwa nkadure nominated flag bearer wakashondi abandi ba MP umusore district isima yango ndizobere nabana mashakatire nisimo kazo wanje abana banje coordinator banje n'abari aha chairperson z'abamagombora Kajwenge flag bearer wa NRM, Rusi Mushabiri Jochi flag bearer wa NRM, Dan Mukago flag bearer wa NRM. Shuma magombora roko government kuza kushikira kimwe ahacha na Genensio flag bearer wa NRM omurkashonje. So nkakiruhura niyo district yo kubanza ariko mu president yo Kaguta Museveni twenda kuore kensi yona ngitugenda nkomuntu umwe kubashomera manifesto kandi ekinterere mukimu amani kunagire kurira manifesto ya president Museveni harimo ikintu cy'amezi icyabiri kindi hamwe mbwenu kumira bintu mbishwa entasia health byamagara okushoma n'eminyeto kandi okwirwa kwanje nshandire ngo byona niwe president nawe ateremo amani okutwariza hamwe okwehanditse kwatambara kurungi omugandi abaye handitse hantebe y'obunyeshengero muri yantonde kwatambara kurungi kandi bayihanangirizibwa okuma emirimo ya NRM. Project ngabinza NRM nze kikiriya NRM banali yantonde basima ne bagamba nti NRM eberenge kulembedwa Doreen ngomubaka omukyala kati tugenda kutandika okulaba nga program za NRM zonna zitambula bulungi. Manifesto yitu ningenjenderwaho tugendera haya NRM government ukankanye ko mubaka kemirembe pole nchaka buri zoba hansha ko yanje buri sande kibenza benjana n'ishako y'abantu ati kinkwenda kwata nk'umununga n'umutima gwe umutima kandi kazi tugende shomo okajura abana bitu tugende shomo turokwata binjo mbesimbire baraganisa obuhereza butari bumwe na bumwe omucyangeeki bantu n'ebyeminyeto n'ebyabakyara n'ebyefusi ebyo byona ebikuza kwara konka ntebirwe ebindi ebirikugenderwaho kukyara munonga ketunguka za gavumenti nk'enguuto nk'amashanyarazi nk'amaizi marungi labe nti ddala palamenti yaffe fenga banali antone tubadde tukiriza nti ababadde balina kye bakoze naye tukyabulabulamu mu ngeri y'okukiikirira ate nga najja gwe ngeri engombo yange bweri eddoboozi lyakabula essuubi lyakabula nga bwe mundaba essaawa eno bwe mbaluka bwe tuti bwe tugenda okubalukanga ku fulo ya palamenti nga tuteeseza abantu baffe ebibagasa abarukuhayahaya n'omukaruura ko 2015 n'ebishiki 13
Gashakwa Paul Turiyamureba na Sande K William. Okwehanditsa kwayahanditse bayobnyeshenjero mu bisinjiro kwatambara kurunji kandi abesembero ni 18 nibo bahandikwa erizo abayanditse rizoba harimo mishenjero wa Bukanga one bendera ya NRM Lilian Ruteraho one bendera ya NRM abakazi bisinjiro Julius Muhimsi wabukanga n'uti nabandi Bwemayo kamwa abagamba bumwe abarukwenda gukora abantu babo aganza abantu babukanga North ngo bitwakozereho mwabirebere turukutandikira umuyusa nari yeminyeto kugeza aho bakorera ari empira and professional one nango twatandika kari kugomeruka kugira ngo kiyamba abana bitwa active bakafuna leadership skills nango bakaragana no mitwe mbinke yo kunywenjayi na bintu binge byakubasa kubaretera endwarambi tibukanga tirabanga ko ruguto rwa Polance ya defa abarwana mu rutaro rwa leta no government rwa urari kumurwenda nsanvu mwenda yebamu abarwana mu rutaro rwa kumurwenda mutano twa abantu bawere nkumisatu cyaro kimunga kigaragara abantu mbukanga cyafiro abantu kumukaga mu masatu abantu bafa wanu jora bati bari mu stadium na rujone yafirwa abantu ngero neke unyisa ndiye rujone mu esinga yo bwavu abantu batwine mu kamange bwemba kunyonyora tonzera kushikiriza bakubonagana okuta abantu okuche motoka kale inganda zingide abone tugamba ati it is the right time kujja yedobozi lyafe ne tujumirira iyi nkore mbi ipere wano mu isinjiro okutereza buli kimu. I want to congratulate my man. It's in your West, please, guys, vote for the young man. We want young leaders. Time is now. Today is his day, guys. Today is his day. The time is now. Chokumaza chabyona. Ekuto zikubi okuzigeziri last 20 years nothing kweziri. Omugandi polisi y'ekyanga kya Rwenzori East mu district ya Kasese yahamya okuhandika barukwenda entebe y'obunyeshenjero kwatambura kurungi ahize kubanza. We did not register any incident related to security. All the candidates followed the Electoral Commission guidelines, and we pray that they maintain the status quo following the guidelines and also to cooperate with the security. Bamwe bayihanditsa erizo haramu Dr. Crispus Chiyonga wabireho minisita w'ebyokwerinda n'ebyamagara kandi oyine bendera y'ekibiina kya NRM ababuronzi West Sara Isungu omwishenjero kazi abwa Kasese district n'abandi. We are going to focus on improving the agricultural sector because most of the people are in the agricultural sector. In the case of Kasese and particularly Bukonzo West, the main agricultural activity is coffee farming. So I request all Banyarwensuru and Banyarwensuru to continue with the message of peace and coexistence so that we can work as a team, as a district of Kasese and deliver the NRM Act. We are aware that the largest percentage of people in Uganda is now 72 for the youth, and those are the people who are not having jobs, but not the fact that government has not provided the jobs. The government has tried its best to provide an environment where everyone can create even a job. I'm going to advocate for socio-economic development. I will request government to put in place things like mini irrigation schemes so that people can have harvest throughout the year. Today I have been nominated only to accomplish whatever I did not do, whatever remained undone, despite the fact that I was replaced by another member of parliament. Gashakwa Ruth Mwamanya na Gilbert Muhanguzi. Umurubu hejuru okwehanditsa kwatambura kurungi kandi abesembero binentekateka zitarukushana okutungura district yabo. Omu district yabo hejuru
abine bendera baragana so kuzukuma mpaka ku mishenjero ya Uganda. tugendere kimwe turebuke ngo twakora akaruhuko kurungi twabasabye ko parliament twarugana akaruhuko ka president turebuke mfurake twazisiyo ahabo kwa mureba nyine manifesto ya president Yoweri Museveni niyo ndukuza kukozesa ntire muna nebyanje tuzamu turutaro rw'abantu abesimbe turutaro rw'amagombora turutaro rw'ebyaro n'umugisha rw'abanyabuhwejo kushima besimbe bakarebo urukwatereta bendera yabuhwejo etari y'ikibintu yabuhwejo akemera hari yagamba kajya buhwejo yagamba nyenda kumanyisa abantu na munonga babuhwejo wese n'abanyarwanda ngo nayisimba akibera cyane independent kandi nakwirindi wa movement y'icyo ukunda n'ino kagera bako urubuto rwa primaries abo movement bakashoba munonga bandetera ubuticerezana kugira ngo nkasiyungwa mwe nagaraka konora etabire cyakozwe munonga abantu bashaba abanyabuhwejo okubesiga no kutorana bebembeza binengoga yeteka tekera kujokera abanyabuhwejo nirakatango mu parliament ninza kubabera irakeri y'umutindo wazedi mu kureba binemu ebizunka bibiri ebiteganisa buhwejo cyo kubanza cyabyona no buhereza enguto zikasisikarazaho omu district y'Ibanda okwehandikisa kwatambura kurungi kandi abesimbire batine kigombe cyo kutegeka ibintu amasuko kusinga bine za NRM remezo buriyo mu marwaro kanye kandi twanye bundu kureba Mbabazi then na okufunda kwa marwaro ushana abarwire barikora rasana kida simiti tureba ngo twatuhereza kaba national unity platform tuza gukora nguto kanimbi nguto muri Banda kanimbi wareba ko ruguto rwa Kagongo it is the worst bwenu cyakorataho no kurinda president kwija akankwasa flaga kachia person waje chairman wa NRM party abanda bayihandikisa omu district y'Ibanda harumu John Paul Ninkusima oyine bendera ya NRM Sezoberi Ninsima Rahanga akwa nayihandikisa electoral commission yapandika bwenu nanye nazo mu race ngenda kusima munonga abahagizi banje ababasha kuza kwesendeshereza n'abandi abaryoka buko twatuna limited number y'abatasubikwa Chomazavia otwira ryo munyishengero no mumbagarukire batine kigombe bwanyuma yo kusingwa Meja David Guma kuba yagifunire je naza gumiza muna ne bendera ye uruko yagifunire kubi ebendera neza kumurgaho asigaza kati abinatambura kati nkenkoni ngira abantu muranga mwena mutera karuru mutine kwatwa aha kono. And if there is a government institution that has resources, it's national, but because of lack of leadership, inspiration, talk to this. Gasha kwa Juliet Charsima na Timothy Mushabe mwebara bashatu bayituru bamakuru muri kunjiri hinambe nyinshi bayihanditse rizoba ahantebe yo bunyishenjero bayihanditse rizoba hantebe yo bunyishenjero hari minister w'ebyo kwerinda Jemu Muhwezi Fred Turiya Muhwezo wa PFF abatine kigomba baramuhabata magezi warengana wamanya na Richard Kanijwe uramwete katiki turukuza gukora ngo ku manifesto yitu y'ikibine rugamba tuza create intunguka in all sectors socio-economic transformation tuzagumiza munayi kandi tureka gusinja security abo kuba byabitaro ibindi byo natubikora hata nagaruka mukama yandeta kandi mwe mu ruhombire nimbashabira ngo tubashangeho twaza gakumbe mu yitu ibindi twari twatandikire tutakozere hata nuko mwaza kureba byatandika gukorwa bona na munomuna ba municipality banyegiteho tuzahure cyanga cyiyo ko kureba gasasiro mu tawuni omanya ngungaha nitwetekanye kwa parliament okuzakorana na district council okuzakorana na municipal council n'amagombora kuri gasasiro twakora ahantebe y'abanyishengero kazi abaye handitse hari media sanakunda kaharata na bete muzanara bwene rizo n'ahandi
31 nimbaraga nsa kugumizamu nebimbire ninkora yimbire nahika ninyenda kugumizamu shaka biri kubati by'amani kubyo bwegese ko kubegere ubine itungo n'abantu bena mukimanya bitungo kwaza kuhereza umwana wabo muzire akaguma naryo akagenda naryo nebyo bwegese ngweno twende byo bwegese government na parliament bakwasi ekubanetisa ebyongera mu amani omuganda muri Kagadi abantu mukaga bayihanditse kwa yahaya n'entebe y'ubunyeshengero kandi muri abo harimo Stephen Twesige okwasire bendera habwa buyaga East Jennifer Chomuhendo Mbabazi omunyeshengero kazwa district ya Kagadi na Dennis na Marabindeba ebigendero atinyine byange nko umuntu baitu nyine bigendero kitebe cyane naribo kandi ikitebe cyacu kina manifesto already manifesto yo we no copies nkanya bamakure kandi harimo ebyaitu bingi bitubikaire ntwesunga nkikichweka kino gamba nkemihande nungi tuine umuhanda kupikana tubazaho usirimuka ansa nyanje gutumanyire kirikire cyo bugayi gakikuru muno nyowe omulimo gwanje nokoza mu parliament kuko mbalirira irabasa kuleta amashanyarazi buri muruko gabire gatakaji mutabone kansozi plan neyo kuza buri cyaro kutwara amizi gensheke mutabone kansozi omubanda bahandikwa harimo Musana Eric omunyeshengero wabo yaga East na Margaret Nazirwa twatirine nebyamagara tuyine byinje bikozwe amarwara gombekirwe garuho kandi tuyine gande agabonezibwe amarwara gagombekirwe ombwiro obu tuyinemu amarwara kachaka badima rwaro burora muhoro town council vugara makuru gagaroreka basaba mu twachwa kandi habiri muno kongera ku gazihana ari ku kurakuranisa agani marwaro kongera mwe yombekirwe gasha kwa Dan basibye na Thomas Tumwebaze mwebari abashatu baitu bamakuru reka tumereho tuchwenera ganda makuru utagatifu wese mbwenu abazaire na nabeji nyenda ngo abazaire musupporting abeji mbahereze barkwetaga cyetagisa mbatayire abayinama bajaga school fees mugashashuri gahweyo abana bareke kutiganisubwa kandi nanabeji batumutuma akushuma bakore visual serious bakwatubwira batakabushisha abana bakutaha bagumabishe kare kandi cyeta cyabasaba kujya ku extension ku mwabazi bakorera vision kandi bareke kare kugira ngo tusoza ku exam bari barafere ready katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizo abantu bange tubagaruka kugirena kwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo Katochi alcohol drink inuzire kandi tegureta hango nego kubaga bit food and beverages company limited utakakize myaka 18 otanywa amanya sapuno beti muzikamu kumandiga maniza ku get the power to win akubuza wangu utaka kunyonyore sante zetamurira kusimu botuko kusasura oko ebintu musipake tokuze bintu sasuza gukozesa wanti ogenda mafuta kugura mafuta kunywa mafuta moto kasuza gukozesa mbo chimale cyoneza kunonya kusimu gasende zigwedeko naga tubonabona twe tutabolo wewe gisoboka abana batu wewe sente ngokozesa momo twe tutamomo cash tutamo pesa tubonabona muzikuwede sasuza ngokozesa momo wewe ati mwana tuta okusiga tutandikira ku nusolo komi chiwulirize nnyo nusolo komi katafadalo bwe nambasi abanambe singo bikoze uli abonyo ulira enambe singo bikozesa ngese sule kwa samomo ye wole kwa samomo esige kwa samomo bana tukubese tutalo tende luda hano oli
Mbale, oli Mbalala, oli Tirinyi, oli Arua, oli Sirongo, oli Ludawa, wakati mu Kampala, oli Birimu wali Wibalo. Wala. Netwa mukade 10 na yingide Masaka ganiti. Tukute yingira Masaka. Welcome to Masaka. Twayingiza manyo Masaka. Anabere twamuwa desente kumomo. Labe chabade. Bani kama kolete bilojina demba kolete bilojina tesa olete bilojina kutenda. I will praise you. That's for Jesus. I couldn't sleep. I remember looking at my phone, looking at the landline. I'm like, is this even real? I had to confirm the landline was generated from MTN. I didn't sleep that Monday night. Tuesday morning, I woke up at 3 a.m. I couldn't sleep. From Tuesday and Wednesday and Thursday, I was in shock the whole week. I plan to use the money for investment. I'm going to continue saving with MTN Momo as well as invest with my NSSF account. As well as I plan to pay off some loans and also take myself out because, you know, Chika, thank you MTN Momo, the part to be more. Natera ke kade tabuze chuma nechitambula nagamba wangu lo kade 10 buli wiki okosa pepo okosa momo olongo okosa momo okosa momo kachona ngati musente okosa momo ona woboyi ebintu ebitambula ebitalikwera Hello Gerard. Omuyoga kono omanyi bata Bruno Betty okuva MTN Momo. Bata get the power to win mwa wangu obukadde 10 bwa MTN. Nga kumkwana. Nenga mamijira di Momo ogikozesa. Ngikozesa. Kajagala okubulira amazima ngeni mamjira namwe tugezo gisange nonge. Kozesa Momo bulungi. Era ngo oli omuko wangu ziwanga ba week eno. Kije bambuga. Njirete ogumyo nywedde kugambe. Mwamjada wangu ndo bukadde 10 okuva mu Momo. Katonda yeba. Mwamjada ndo bukadde wangu 10 okuva mu Momo ndo Katonda yeba. Watige mpaka kusanya umpulidana. Waje. Kali ate nebaza. Ogaba cash ogaba soft money. Momo mukutire kusimu bwanyu bunyuma. Njagala zende zirabe kusimu. Service center MTN awoli eri ojimanyi weri. Njo chimanyi. Otukatira lugendo service to bagambe nti bankubidde namba yine nkubidde MTN tempangu ndo bukadde 10. Okay. Tugenda kwenoza feke nyingi ngabe nkonoza ne kubisi kamani. Kale sebo. Peyanza kwebalo kubera ngate mwana watu okozesa Momo. Tugamba luda oli pakwachi oli Arua oli Lida oli Mbale oli Tirinyi oli Mbwa oli Mutokula oli Kuboda oli Weru okola mu muchi oli wa taxi matafari oli wa boda oli wa oli wa balo otunda okola mu muchi okola to win. Get the power to win. Million food. St. John College of Health Sciences invites the graduates, parents, prospective students, and the general public to the first graduation ceremony that will take place at the campus grounds on 24th October 2025. The chief guest is the First Lady and the Minister of Education and Sports, Mama Jenny Kataham Semini. Since inception, more than 2,000 students have qualified in both nursing and midwifery courses. We offer courses like certificate in nursing and midwifery, diploma in nursing and midwifery. For more information, please call the academic registrar on 0788 42 03 23 or the principal on 0776 99 0717. Mazina ganje Bilum Sanatori, Deputy Teacher, St. Francis Vocational Secondary School, Erukusango muri Betoma, Bushenyi District. St. Francis
ishobero ruhango ryine bizimbe bingi na nabana bingi na bakuzi bingi konka tukaba twine kizubu cy'amashanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta mingi konka atwa retira abantu ba fresh Uganda mazuma bakatha amashanyarazi marungi mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga atano na mushanju ngaga ni itano eyabusha Musei kwa badomu rwa katoli kundongozi nenge de kanuka ruvera chauda duri kino kigaji cha feche nyini kachindi kachiyebule okododa kololo kochunguka kwata kanu Musei kano bakaita batya pineapple chauda duri kaka mudwa munana bojo mutoro vamubya bojo tugende tulabe kachiga bangambye omubiri munafunafu kachiga taina manyi kachiga bangambye tolina manyi naine funo wamanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tuzirabira ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi buli bulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owasisingi weefunira langi ya Global kuhadina yonna kuyo kumpi. Global Paint, a reliable product. nitwakira omuri rwambara suits omwanya gw'obugwaje n'obuteeka omuri Mbabazi City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa higuru eine by'okwejunisa omu nkiiko nka projectors n'okurira ekitongore noine omwanya gw'okukoreramu za semina board meetings n'ebindi omwanya ni Rwambara Suites Conference Center tuine ebishenge by'okuraramu eby'omutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'abashefu barungi munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mkaga 48 ninga noti mushanji 5 noti emwe ashatu nemwe nshanji nina Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stress Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink Tasyo munsi y'amagara marungi Nichukuyambaho kwigura misi Kireta amana masyo mubashira hamwe n'abakazi Nenije midasho kwata kabozi multivitamin drink Utuntumura cyubara na stress Echukunywa cha kabozi multivitamin drink Nikorwa bakabozi Health Products Limited Chamibwe UNBS kandi curuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarket hamwe n'imodoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubara no kumanya ibiro kushiraho 0 15 0 olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusajja waliwo Kiramo Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Iwe bwira noteganisibwa bashuma ningo takumanya byo kufomuka yawe wabo taliho homescan bine za kamera zo mumaju ezo mubanka kamera zirukozesa soda kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratereza ekiruka cyawe kachaba kibirwe okwenda ngomanya icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mumaju obwoma bwahanyiki obuteka mekimu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rwetenga ahabwa security yawe neka yawe na business yawe emihendo n'emirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ninga tera nodisha 12 15 nkaga
84 ninga not 485 not mushanju. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mr. People think they will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on Supersport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. When I'm watching my kazanyo, Anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua ani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. wakozesa momo nobu ina mani gokushashuje biwagura olikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ninga sho scanning code kudownloadinga momo app kushashuje chintona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako wabo ine choro kushashura nubasa kongera hazi wabo ine olikozesa momo advance ejo niyo momo amani agakuletera kukiraho. Welcome. What's our topic today? The biggest back to school promotion season 3 is here. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it! All day confidence. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Minisita w'ebyobuhinja oburiisa n'obujubi Frank Tumwebaze yahandika kwesimba hantebe y'obunyeshenjera habwa Kibale East yashaba abatezi bakaruru okutora n'abebembezi abarukuza kubayisyaho obuheereza. Minisita w'ebyobuhinja oburiisa n'obujubi Frank Tumwebaze yahandika kwesimba hantebe y'obunyeshenjera bwa Kibale East yashaba abatezi bakaruru okutora n'abebembezi abarukuza kubasyaho obuheereza. Kandi nyanda kubamanyisa ngo eshaheji natunga umugisha kurangirwa kubanza kwandikwa mbamanyisa ngo private bacu miliyona nashaka bitara mukamugukona kaburijo bampandika shayi nazenyini nisima bansa iningire fomu musasira bahagize banje mwana mwe mutakwasa kusigning bene bende imyanyi 10 yonka musasira bengite n'abareta batakutwikeza kurenzi abantu 20 konkandi yo ninyija nkaburijo kubashanga mbyanga byanyu kuburengera ya NRM kuko batigetse bireka Tumwebaze Frank. Umurisa gwenda Robert Mugabo benji bari kumanya ko mutembuzi n'abandi nabo bahandikwa.
gwatandikira izoba hanyuma yo kuntaha rupapura nanyizo mu karuru tandike nkaronde nyenda kushaba abahagizi banje mwena muhame mweyongera mani turonda karuru mpaka 2015 ko kubanza turaza okurahira umwaka guri kwijanyuma yo katera ngayanga abwishonga byangu umugabo witu Frank Byabaremu ya bamunominatinga so mazima tushemerirwe ngama yashitukorera nayisimba izoberi hanzebe ya woman MP Stamina district independent candidate kandi ebigendererwa byanje nja kushaka manifesto kwa briefly Stamina neshasha n'ebintu bingi ebikujuburwamu Omuganda akakiiko k'ebyobururu muri Mbara City kahamya Evasa Benito kwesimba myishengero kazi bwa Mbara City oguyaraganisa okutungura Mbara City ekaza hamurembe bari mu ngere commission Mbara City then nyowe ebyo kubanza bintu kuza kubakora numbumanyo kuba mwena bikozera ground no mukeshongoro cyanje cya campaign ebintu kuza gukora nabyo birumwe cyeshongoro mukini so ninongera kuraganisa ngo mugasho gwa member wa parliament nko kuryo kugambana no kushaka to lobby and to talk abandi abayihandikisa bari mu Reverend Norman Vincent Mugara bwa member wa parliament Mbara City South abwe kibina cha Ant na Moses Nwaga Bentwiga wahendikisa bwa member wa parliament Mbara City North atine kibina nikinyita no household zaitu amakagaitu garukubi ahansi ebyanga byito birukubi ombyo bwegese omubiyamagara kandi kintu kumanya kimungu ebintu byo kubasa gukora ha bintu ebyo biruho MP zuriyo konga kandi habukuburo wakubasa kushaka amazina ndonwaga ba Moses abinjira mamanya eryentwiga ushimirirwa kugira ngo bapandike izoberi okwemerera nka independent abwa member wa parliament muri Mbara City North mbantu bona bunarembe muruka kwemerera ninyishimirira ubwa member wa parliament icyo kubanza ninyiruye MP no kureberejo murubona bayija kwemerera muri City North kandi muroya okwehandikisa kuza kwizoba yanchakare ndi anta tukundana Anthony Twine abantana na mukaga bahambo kuba baferiro muri butandu ya motoka ina ebiri home district ya Chiriandongo aharguzo ko rwaguru Kampala Butanda twiramagaraga bantana na mukaga ebiro mu kirosha mukago mu cyaro cya Kitareba hi na famu ya Asiri omu kigumba district ya Chiriandongo harguto nyigendo rwaguru Kampala nomination ya sasa tubetu njya kwanga kuri masi Butandeje birerimo motokina ya basi ya New Star coaches number UBF Rukage 10X ya basi ya Planet number UAM 085V ya Tata number UBK Rukaga na Mshansi na Toyota Saf number CGO 15 AB 0 Mshanju muri kasera kubera na accident ekubo bakorera tono mara motoka highway etwala abantu bangi egenda munsi endala nga Sudan neko banazika abantu kukola naye bakola kubinyo era wano mukigumba yennyini kuva kikutandika kikafu okugenda kutuuka Karungu si walungi betubona ku kaseera nikigambwa ngo omuvugi wa basi ya Nile coaches abiri narwa Kampala kuza guru agerizeho kushara rore nuko kutomera buso bwa ntama na basi ya Planet ebire nayo neshara Toyota Saf at about midnight a terrible accident involving Nile Star and another bus which is yet to be identified involving about 4 vehicles. So it is very terrible. We are here on the scene. A lot of life has been lost. It is very unfortunate and many people are hospitalized. I request that people should be patient on the road. Let's be patient and let us maintain discipline while driving on the road. So you say an accident involving 4 vehicles and over 50-60 lives has been lost and very many people are in the hospital. Samogota ori
umukuru w'ishomero rya Kidiyandongo Intensive Secondary School yashaba government okushanjura orugutoru. My appeal to the government is the nature of the roads that we have at Tunaru and the number of vehicles are increasing. Even the number of people that are using the road are too many now. So our humble appeal is road signs are supposed to be followed by the drivers. And what is bringing accident these days is one, you will find somebody learning how to ride a motorcycle. Today is learning, tomorrow is along the road riding. Those are people causing accidents. Bamwe batungira obutabire kangizibwa amarwaro gatari gamwe na gamwe. Very nasty accident involving two buses, a lorry and a Prado. So far, 46 people are confirmed dead. So I'm rushing there. Other colleagues of mine are there to put things right. President Museveni yaragira State House control ko haye miliyoni 5 makagaferirwa abantu babo na miliyoni mahari y'abatungira gufuta. Polisi ya Albertine region yahamye amakuraga. Amakuraga shakano wagaba Ambrose Katoto. Nshasha n'abantu abaferwa abantu babo habino gufuta tubashabira kucira ahandi nshasha bw'imbozi MB agongo makuru hakutoa basa kwisi ya homo baziyogu n'abanyine Sande Brand na nabandi bona basi umfield bakushasha amakuru ago nasikana Mbabazi Charity nyenda kumendeza kula kurunje. Eshaha zabishatu z'ikiro na You can now get all the Djibouti out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN. Press Uganda, ekitongole ekirize okuteereza amashanyarazi g'izuba beeyireyo okuhindura amagara gawe bari kuyisyaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuli buli kyetengo kyawe kyona.